Voisun tarik ni som ni pane thlasare sang ni som ni pathum inran ni ania amasan thlir tu hai in reng in chibai kabuk cheu limta zani tarik som ni pakhat zirtop ni khan HSA Chekhur Valley block chun anbil sunga in chuglai lotling na changtu in chung na tingle sin mu hai choi moina aneya thuitu tharding in tlangna nein kerer thua in thrilri na hun an mangbok sun huna kholenin pi laltur pui first class contractor pu zo sum thang mar MSc anumei mang ania in chuglai hai le pungkhom hai ta dinga thu tha tak tak aril baka lotling na chang hai po po lom pui na thil pek an hlan bok ani hi huna hin in chuk na tinga in thril rit na le thril hlang na hun mang ania resource person in pu Joseph V Tuller General Secretary HSA General Headquarter mang anibok lekha in chuk pui moji le in chuk na in thringnun asuk ol sampha ji hai in chuk ding dang dang hai le sin dang dang exam theiding hai ril hlang na hai an nei ani hun thum na hin HSA Chekhur Valley block 32 ding sang ni som ni pathum le sang ni som ni panga tram sunga ding palai fe khom hai hin HSA Assam Hill Joint Headquarter in Roin Noya Sangna an nei HSA Chekhur Valley block Noya hin HSA unit hing thingbung Gilgal Timol Koi Vongjol Khonglung New Zion Borolei Kek unit hai an ane zan huna in chuglai le sin mu tharmi som pathum hai choi moina le lom puina thil pek hai in hlan na nei ane chun hi huna hin fuina thu cha pu John Mark Pena President HSA Assam Hill Joint Headquarter le pu Thangzalhun Sanate President HSA Mahur Block hain trilna an nei thoitu thar hai thukham nein anta dinga tongtrai pek na hai nei ani baka hi huna hin Manipur buina le in zoma turpuina tholom dol ania fekhom hain cheng sing khat le sang sari le zanhi le cheng som an choi khom chu block throi tu hain Joint Headquarter kuma anin lana Joint Headquarter hin mar in pui kuma an hlan song ding ane pui pungkhom hun mang nisin la khom lasak lim loba hun mang aninoa lasaka hai khom tur puina le sun puina nam hla le pathin hla hai mangin lasak thim hayen mi pui anin oi bok ane Assam Rifle AR hai chon Infal Base CSO Coordinating Committee on Manipur Integrity Core Committee Convener cho helna ting pangkok zonga thil arhil lein khes sim khum ane meini thuma Manipur mei teile zona tlak tribal high kar boina asuk le inzomen police station sarkar ral thum then khat in ruk dok ania silai sangli le amu singkhat zet sarkar ta lak mangin a ane Union Home Minister Amit Shah in meni som ni paku sunga Manipur ahung sirkhan sarkar ral thum in ruk manga hai thakir wongding in thu apeka ami ruk cho Coordinating Committee on Manipur Integrity chun ral thum hai thakir loading in ti in thusuk asima chu athusuk sim cho sarkar laga helna ting on zong ani lain Assam Rifle hai chun core committee chief chunga hin sedition case sim khum ane June som thumakhan Manipur district a numei rul lungoi no in langtir tu protest tho meitei numei hai cho Assam Rifle haien moino takin an beiti in core committee hai chun anin tum lain AR hai chun in sukming seat na ti in defamation case an sim khum bok ane Coordinating Committee on Manipur Integrity Core Committee Convener Jitendra Ningomba lakahin Tuithapai Police Station India Penal Code IPC Section 124A IPC Section 153A IPC Section 500 and IPC Section 505 a hai sarkar laga helna le insukmul phona chunga hai AR hayan case an sim ane ole tu lai video viral chung changkha ei hritin ei lo mu sengta ringa uma Manipur suga boina le thiltung nisit la khom arampum phegel chawni lovin khovel adeng sugin rang khopela Manipur boina thua alei ngar hlat alei adanga kop hlat PM Modi khom ahung trong suk thut cho
mi then tam tak chu anin lau raka a then lem chu thutak ani rek dim ti in eilowin nui sek ani ing po khom ni ro se tran tu ei hawa arhe phak no dinga eilo ngai mi poi mo le mi sungum tak tak hain mi thli le an tur na thu hai in zorin central sarkar BJP le RSS hai chu nasat takin thim no anin changtirin ram noi mi underground an ne ti in social na thu tam tak muding aumta eita dinga thano lalpan arel ngai no theitop so in ei ni zo na thlagai khom be fan hi ei mo phurna ane hi thu le in zom hin mizoram me pui khomin tur in tak ati in ri thim in tak ati le a NGO dang hai chun an mo theyanga mizoram sunga meitei hai mizoram suksan ngal dingin thu an pega voisun ni som ni pani hin mi e mani zat cho lengpui airport panin an suk ngal bok ani mi e mani tok cho motor mangin anin thok suk boka aizol le munthen thena meitei dor hai khom in khartir in aum ngal bok ani hile in zom hin aizol hospital a thok doctor le nurse hai cho sipai police hai veng him na noya an sin cho sunzom jingding in mizoram sarkar chun thu apek bok ani mitin kholin jin tu le sumdong hai fena phim khurna la samlova in veng thlat dingin kangenin kan chamol mol chewani in reng in lodamin la chanchin thar le in munok seng ei tiu